Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV kaze kuri mwese. Reka nizere ko meze neza, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Uyu munsi ni kuwa gatano, ni tariki ya 6 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2026. Mumeze mute? Mwaramutse gutereka? Nizere ko mwagize ijoro ryiza. Ninje muri studio rero tuje makuru yaramutse muri iki gitondo. Ikibuga cy'indege cya Bangkok muri Kisangani biravuga ko cyongeye kuraswa, kaba harashwe drone imwe. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Leta ya Kinshasa yongeye gufata ibi byose ibigereka ku Rwanda. Muraza gusobanukirwa neza ko ibi bimeze. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire ko ubu tuvugana Perezida Kagame yamaze gushyira ahagaragara cyangwa se yamaze gutangaza neza ihuriro riri hagati ya Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Ibi uraza kubisobanukirwa neza cyane. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkujyane mu mujyi wa Uvira nkubwire ko abaturage bagera kuri 7 barayibishwe muri iri joro ryakeye. Bikaba bivuga yuko ngo abishwe n'inyeshyamba za Wazalendo. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Ndaza kandi kukujyana mu bice bya Sanje nkubwire ko hongeye kubyukira imirwano. Nkubwire ko abarwanyi ba Wazalendo, abarundi n'abacancuro bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana ibintu byifashe gute? Turanyarukirayo naho turebere hamwe uko ibintu bimeze. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko ikiyaga cya Tanganyika n'ikirere cya Uvira byafunzwe. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 biravuga ko aribo barimo kugenzura izi nzira zose. Ibi nabyo uraza kunkundira tubyinjiranemo ku buryo burambuye. Hanyuma ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwaho ubwambuzi bwo kwambura Aroni amafaranga y'imisanzu. Ibi byose turaza kubisangira hamwe namwe hano ku Ibendera TV. Nitwa Mukada. Unyemerere nongere nkwibutse gukora like, unyemerere unkorere like, unyemerere niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe. Uraza kuba ugize neza. Nitwa Mukada. Reka mukanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese rero abaherereye mu turere dutandukanye tugize Burasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Hari abantu badukurikira baherereye Kayonza, hari abadukurikira baherereye Rwamagana, hari abadukurikira baherereye mu Bugesera, hari abadukurikiye baherereye iyo za Kirehe, hari abadukurikira baherereye Gatsibo. Tubahaye ikaze. Abantu badukurikira muri Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda namwe tubahaye ikaze. Abantu badukurikira bari Rubavu, abari Musanze, abari Kicukiro, abari Gasabo, abari Nyarugenge, abari Muhanga, abari iyo hepfo cyane za Gisagara na Huye, tubahaye ikaze. Reka kandi duhe ikaze abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari Uganda, abari Tanzania, abari Sudani, abari Malawi na Mozambique, namwe ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika meze mutereka, namwe tubahe ikaze. Abari muri Canada, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari Norvege, abari muri Australia n'abari mu France, namwe mwese tubahaye ikaze. Makuru aramutse hano ku Ibendera TV muri iki gitondo. Rimunyemerere nongere mbinginge mbasabe mu nkorere like. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ndaza kugusaba wowe ngo unkorere like ariko unankorere subscribe. Uraza kuba ugize neza cyane. Reka twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV rero.
ikibuga cy'indege cya Bangoka ni muri Kisangani cyongeye kuraswa. Amakuru aravuga ko n'ubundi leta ya Kinshasa ibi byose ngo yabifashe ibishinza u Rwanda. Impungenge ku mutekano w'iki kirere rero zikaba zongeye kwiyongera. Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo yongeye kuvugwaho umutekano muke nyuma y'uko ikibuga cy'indege cya Bangoka kivugwa ko cyongeye kuraswa ko ni indege za drone ngo zongeye kurasa kuri iki kibuga cy'indege. Ni nyuma kandi yuko ku munsi w'ejo byari byiriwe bivuga ko imirimo yaba yasubukuwe. Makuru y'igicamunsi rero aturuka ngaha bavuga ko drone yimwe n'ubundi yongeye kurasa ibisasu kuri iki kibuga cy'indege, nubwo abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bavuga ko i drone ngo baje kwihanura ntabyo yari yangiza. Ibi bibaye mu gihe intambara n'umwuka mubi wa politike n'igisirikare bikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikimara kuba, amakuru yizewe aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko amasasu n'ibisasu byumvikanye hafi y'iki kibuga bigatuma haba ubwoba mu baturage batuye hafi yacyo ndetse no mu bakozi bacyo, nubwo hakiriho urujijo n'ubundi ku bijyanye n'iyi drone ngo yaciye muri humye abarinzi cyangwa se abagenzura, ni ukuvuga abashinzwe umutekano w'iki kibuga cy'indege. Gusa biravuga ko n'ubundi ngo abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari kwigamba ko ngo bongeye kuyihanura, ni ukuvuga iyi drone. Ibi rero abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakaba bongeye kubishinza u Rwanda, bakavuga ko n'ubundi ngo ibingibi byaba byakozwe n'u Rwanda. Mu itangazo n'amagambo yatangajwe n'inzego za leta ya Kinshasa, bahise bashyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda babushinja ko barushinza ko ari rwo rwaba ruri inyuma y'iki gitero cya drone cyongeye kugabwa ahangaha. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba hari abantu baba barashwe kubera iyi drone cyangwa se niba hari ibyo iyi drone yangije. Gusa iravugwa ko n'ubundi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo baravuga ko n'ubundi ngo iyi drone bahise bayihanura. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera. Abasesenguzi mu bya politike na diplomasi baremeza ko kurasa ikibuga cy'indege cya Bangoka n'ubundi ari ubutumwa bukomeye cyane burimo guhabwa leta ya Kinshasa, aho n'ubundi mu gihe yaramuka itemeye inzira y'ibiganiro byanze bikunze yabiri aharindimuka, kubera yuko abo ku ruhande ruhanganye n'iyi leta bakomeje kugenda n'ubundi babarusha imbaraga. Kugeza ubu rero iki kibuga cya Bangoka kikaba cyongeye kujya mu kangaratete nyuma yuko n'ubundi hadaciye iminsi n'ubundi hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane. Reka nkubwire mbere yo kujya muri iyi nkuru ya Perezida Kagame w'u Rwanda yavuze ku bijyanye na Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, unyemerere gato cyane tubanze twerekeze mu mujyi wa Uvira. Nkubwire ko mu mujyi wa Uvira ibintu byongeye kuzamba no gukomera. Abaturage bagera kuri 7 bishwe n'inyeshyamba za Wazalendo ni mu ijoro ryakeye. Mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo hongeye kumvikana inkuru ibabaje y'urupfu rw'abaturage bagera kuri 7 bose. Abagera kuri 7 amaraso yabo akaba yongeye kumeneka muri uyu mujyi wa Uvira. Bikaba n'ubundi byongeye gutuma abaturage benshi bagira ubwoba, abandi bajya mu kangaratete. Aba baturage bagera kuri 7 b'abasivile byatangajwe ko bishwe nyuma yo gufatwa n'inyeshyamba za Wazalendo mu ijoro ryakeye, bakabafata mu bice bitandukanye by'uyu mujyi. Hanyuma rero abakorera ibyamfura mbi, aho bivuga ko ngo babanje kubahondagura, nyuma rero bikaza kurangira babarashe. Biravuga yuko iyi ari intandaro ikomeye, ikaba n'umwuka mubi cyane ukomeje
bikomeje gutuma abaturage bo muri uyu mujyi n'ubundi bakomeza kugira ubwoba bukomeye cyane. Amakuru aturuka ku baturage n'abahagarariye societe civile muri uyu mujyi wa Uvira aravuga ko abaturage bafashwe ngo barimo gushinjwa gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro, ariko ngo nta kimenyetso gifatika kizewe cyatanzwe nyuma yo kubafata. Biravuga ko ngo abakorewe ihohoterwa rikomeye cyane mbere yo kwicwa. Ibi byabaye byongereye ubwoba n'agahinda gakomeye mu baturage bo muri uyu mujyi wa Uvira, bakomeje gusaba leta n'inzego z'umutekano kubarinda no gukurikirana abagize uruhare muri ubu bwicanyi, kuko ngo ibikorwa nk'ibi bikomeje gufatwa nk'ibikozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no kuzamba muri uyu mujyi wa Uvira. Mwibutse ko aba bagera kuri 7 bivugwa ko biciwe muri uyu mujyi wa Uvira, n'ubundi ababishe ngo ababashinjaga ngo kuba ari ibyitso by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Reka twihuse rero tugaruke muri ya nkuru nari nkubwiye mu kanya. Perezida Kagame w'u Rwanda yasobanuye ihuriro riri hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye w'u Burundi. Perezida Kagame w'u Rwanda ku munsi w'ejo tariki 5 Gashyantare muri uyu mwaka, mu ijambo rye bwatangizaga inama y'umushyikirano ku nshuro ya 20, yatangaje ikintu cyatumye abarundi bafatwa nk'impanga z'abanyarwanda bahisemo kurwihakana bagahitamo kujya kuba impanga n'abanyekongo. Agaragaza ko byose bishingiye kuri politike yise y'urwangano. Mu ijambo rye akaba yaratangiye agaruka ku bibazo bireba abanyarwanda ubwabo bagomba gushakira igisubizo, ariko akomoza no ku mubano utari mwiza muri iki gihe w'u Rwanda n'ibihugu bibiri by'abaturanyi. Perezida Kagame yagize ati, muzi ibibazo tumaranye imyaka n'abaturanyi bo muri Kongo, ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi. Ubundi uko nari mbizi mu mateka, abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo ntabwo tugishaka mwebwe kuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo mbi ifite, nta kibazo mbi ifata, nta kibazo mbibonamo nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwo avukana nawe cyangwa uwo abana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikoraho, njyewe ndabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Perezida Kagame yongeye gushimangira ko intambara iri muri Kongo itaturutse mu Rwanda. Perezida akaba yagarutse ku ntambara zimaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongera gushimangira ko zitaturutse mu Rwanda nk'uko bikunze kugaragazwa. Yakomeje kandi avuga ko ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politike n'ingengabitekerezo bishingiye kuri jenoside, kandi bigahora iteka abatunga u Rwanda rutoki ngo turaje tubagenze nk'uko twabagenje ubushize. Uko byagenze ubushize murakuzi. Bikaba ako turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro ko ari byo bituma dufitanye ikibazo na Kongo. Bikavugwa ko u Rwanda rwacu ari rudobya rushaka kujya muri Kongo, ari rutoya, u Rwanda bikavuga ko ngo ari rutoya rushaka kujya muri Kongo kugira ngo rwagure
imbibi zarwo impamvu zikaba nyinshi bagahimba impamvu ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo abagizemo uruhare kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda arabari basanzwe babizi, abashya zigirwa ingabo za Kongo cyangwa ku rundi ruhande barakorana. Perezida Kagame rero yashimangiye ko u Rwanda yaba arukurikiranya amabuye y'agaciro ya Kongo ruba rukize inshuro zikubye 100 ugereranije naho rugeze ubu. Yagaragaje ko ikibazo cya Kongo atari ikibazo kitabonerwa umuti kuko kizwi n'impamvu muri muzi zacyo, ahubwo abantu bamwe badashaka ko gikemuka ku nyungu zabo. Ngibyo rero Perezida Kagame akaba yabigarutseho ku munsi w'ejo. Reka dukomeze n'aya makuru, nyemerere nkwerekeze muri Sange, ni mu bice bishyira amajyaruguru y'umujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abarwanyi ba Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi n'abacancuro bongeye kugaba ibitero ku barwanyi ba 23 mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi kuwa gatanu tariki 6 Gashyantare muri uyu mwaka mu gace ka Sange wongeye kuboneka cyase wongeye kumvikana imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'ihuriro rigizwe na FARDC, Wazalendo y'ingabo z'u Burundi n'abacancuro. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 yifashishijwe intwaro ziremereye n'izoroheje. Imirwano yamaze amasaha menshi nk'uko bivugwa, bikaba byatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo aberekeza mu bice bifatwa nk'aho bitekanye kugeza ubu ngubu. Nubwo imibare y'abagizweho ingaruka no kuvuga barashwe, yaba bapfuye, yaba bakomeretse, yaba bahunze itari yashyirwa ahagaragara, ariko biravuga ko ngo iyi mirwano yongeye gutuma hongera kuramuka impungenge zikomeye, kubera ko iyi mirwano n'ubundi ngo yongeye gukomera ku rwego rwo hejuru. Ibi bigaturuka ku kuba muri iyi mirwano ngo hagaragaye ndetse hakumvikanamo intwaro ziremereye cyane. Reka nkubwire yuko amakuru atujyanye mu kiyaga cya Tanganyika, amakuru akaba avuga yuko ikirere cya Tanganyika ndetse n'amazi yaha muri Tanganyika cyane cyane byegereye uyu mujyi wa Uvira byose byafunzwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru agezweho aturuka mu gace ka Uvira aravuga ko ikirere n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika biri gukonorwa na 23 ndetse bikaba byafunzwe kugeza ubu ngubu tuvugana. Amakuru yizewe aremeza ko nta ndege yemerewe gutambuka hejuru y'aya mazi, ko nta bwato na bumwe bwemerewe gutambuka mu mazi yegereye uyu mujyi wa Uvira. Ibi ngo bikaba biri under control y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi byafashwe nk'ingamba z'umutekano n'ubwirinzi bukomeye cyane abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bafashe mu rwego rwo kugenzura ibikorwa by'igisirikare n'ibishobora kubahungabanyiriza umutekano. Iki cyemezo cyabaye nk'icyemezo gikomeye cyane kandi kikaba cyongeye gutuma abo mu Burundi bongera guhangayika bikomeye cyane, bakavuga yuko ngo byanze bikunze kuba abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gushyiraho ububwirinzi ahangaha ngo byaba ari ibintu bishobora kuba byototera iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo kugeza ubu ngubu yaba abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuga yuko
bo icyo barajwe n'ishinga ari ukurinda umutekano w'abaturage b'abanyekongo. Reka nkwerekeze mu nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibihugu bibarizwa mu bihugu 38 bivugwaho ubwambuzi bukomeye cyane, bakaba ngo barambuye Loni. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyoboye urutonde rw'ibihugu 38 birimo Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze igihe byarananiwe kwishyura mu gihe cyangwa burundu imisanzu bisabwa gutanga mu ngengo y'imari isanzwe y'umuryango wa abibumbye. Ibi rero bikaba byatumye n'ubundi ibi bihugu byongera gusohoka ku rutonde rw'abarimo umwenda cyangwa se bambuye Loni. Kutishyura imisanzu cyangwa gutinda kuyishyura byateje ikibazo gikomeye ku buryo umunyamabanga mukuru wa Loni ni Bwana Antonio Guterres yaherutse kuvuga ko uyu muryango ushobora guhura n'ihungabana rikomeye ry'imari. Usibye Amerika, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibindi bihugu nka Myanmar na Libya nabyo ntibirishyura neza imisanzu yabyo yari ya buri mwaka iteganywa kugira ngo Loni ikomeze gukora. Amakuru aturuka mu bunyamabanga bukuru bw'uyu muryango wa Loni aravuga ko mu bihugu 193 biwugize, ibihugu 151 byishyuye neza imisanzu yabyo y'ingengo y'imari isanzwe ya 2025. Kuri ubu ibisigaye bitarishyura ni Afghanistan, Angola, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cambodia, Cameroon, Chad, Chili, Congo, Cuba, Korea ya Ruguru, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Gabon, Ghana, Grenada, Iraq, Lesotho na Malawi. Birimo kandi igihugu cya Mauritania, Mexique, Nicaragua, Niger, Saint Kitts, Nevis, Saint Vincent, Grenadine, Sao Tome, Principe, ibirwa bya Solomon, Sudan y'Epfo, Suriname, Togo, Trinidad, Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Venezuela na Yemen. Richard Gowani, umuyobozi wa porogaramu y'ibibazo mpuzamahanga n'inzego mu kigo think tank International Crisis Group, avuga ko amadeni ibihugu bikenye bifitiye Loni ari agatonyanga mu nyanja ugereranije nayo Amerika ifitiye Loni. Akomeza asobanura ko ikibazo nyamukuru cyugarije Loni ari uko uyu muryango wishingikiriza cyane ibihugu bibiri byonyine bitanga umusanzu munini wemejwe n'ukuvuga Amerika n'Ubushinwa. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no kuzamba ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbashimire cyane kandi twerekeze ku musozo, ariko ndongera kubibutsa n'ubundi gukora like na subscribe. Ubwo niba bamaze kugera hano, nyemerere nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unyemerere nkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Nitwa Mukada, ndabashimiye cyane rero mwese muri gahunda mwerekejemo. Amaboko n'umutima kuri uyu munsi zibahire kandi Imana ikomeze kubana namwe.